At nandito tayo ngayon sa isang resto kung saan super ang kanyang ganda. Overlooking na whole town of Bangged na parang Baguio City ang peg. Instagrammable na kalikasan kung saan kitang-kita ang iconic na Sleeping Beauty. Ngunit ang pinaka-epic sa lahat, eto mismo, The Meat House. Diba? Ang aesthetic ng design. Grabe din ang kanyang nostalgic. Maliban sa masasarap na pagkain talaga dito sa The Meat House, dito sa Bangged Abra, alam nyo guys, isa sa mga unique dito talaga, pupunta kayo mismo dito, ito, isa sa mga pinakaunang model ng Ducati to, mga kaibigan, naka-display dito mga kaibigan. Ayan, nakikita nyo siya. And talaga naman nakakabilib. Aside from this first model ng Ducati na display dito, meron din silang chainless bike. Yung walang kadena, pero pwede mo siyang patabuhin. Meron din naka-display dito na vintage bike, swing. So, eto yung mga parang added flavor pag pupunta kayo dito mismo sa The Meat House. May tree house. Alfresco style dining na nakaka-good vibes na resto. Huwag nating kalimutan ang kanilang nagiging viral na food and drinks. At meat dishes na luluto sa unique na lava rock grilling. Ang The Meat House ay owned and managed by Lia Carino Alcantara. At ayon sa kanya, hindi naman talaga full-time sana na business ito sa kanya. Ang purpose lang naman niya ay may pagkaabalahan habang umuwi dito sa Abra from Manila kung saan naroon ang kanyang business. So the reason behind this is gusto ko every time na umuwi ako dito, meron akong pinagkakaabalahan. Okay. Since hindi ako sanay na parang idol yung buhay ko, negosyante, ganyan. So, eto, gusto ko meron business. Ganyan. Yung idea, ma'am, talagang, pero ang ganda na yun, overlooking kasi yung Bangged Abra. Oo. Oh. Kasi, so nakapag-dine ako sa lahat ng restaurant. Okay. Ano ba yung kulang? Kasi uso ngayon yung alfresco dining. Diba? Okay. With Instagrammable. Kailangan Instagrammable. Parang yung kumakain ka, and then, yung place talaga, parang kinakapture niya yung Yes. Ganon. So, yun naman yung uso ngayon eh. Pupunta ka sa isang place para kaya sabi namin dun sa ano namin, come dine and take pictures with us. Ayun. Oo. Yan yung ano namin. Tsaka yung one. So when we were, Panoramic. nung kausap ko si former mayor, Mayor, okay. Ryan Luna, parang nakita ko tong place na to, sabi ko, kailangan tumapat siya sa Sleeping Beauty. Kasi, Well, yung Sleeping Beauty, yung one, yung Mount- mountain. para siyang, Oo. nag-form kasi na, na babaeng nakahiga. Okay. Oo, yan yung meron kami dito sa Abra. Pagka sinabi mong Abra, we have the Sleeping Beauty. So, na-capture lahat to. So, very Instagrammable. Kaya etong location na to. Gitna si Sleeping Beauty while you're eating your steak. Stone-grilled steak. It so happen, naging hit ang resto, kinagat ng mga tao, at nakagiliwan na niya ang pagmamanage dahil sa positive feedback ng kanyang booming na resto. Kaya nagkaroon na rin siya ng maraming time dito. Actually, nung una, parang I thought, para lang may pagkaabalahan eh. Okay.
Ganun lang yung ano Hindi ko. siya talaga Oo. parang magpapatayo ng business, gusto niya. Hindi siya Hindi ganun, para lang may pagkaabalahan, ganyan. Tapos, it so happened na parang ay nagustuhan. So yan, konti lang yung nasa menu ko kasi ayokong komplikado. Kasi Manila-based ako, so mahirap yung mag-aano ka ng business mo ng hindi mo naman talaga matututukan. So I wanted a very simple, affordable, and quality food. Kailan siya? April 26. 2000. No, this year. This year lang. Oo. Ayun! Boom! Viral na siya sa Abra. The Meat House. Sa Bida Ka Ilocano, pwede na ninyong mapanood ang ating mga nagdaang episode dito sa Facebook page. Punta lang kayo dito sa Bida Ka Ilocano, search nyo yan at makikita na ninyo ang mga nagdaan naming mga episode, yung mga kakaibang kwento, magagandang kwento, minsan nakaka-relate sa atin, o kung minsan iniidolo natin, o kaya yung mga kinakain natin na parang bago o kaya dati na sa atin. Nandito lahat yan sa Bida Ka Ilocano Facebook page. So tara na, search na yan at i-like na. To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos ti agngina. Kapag lumapit o sumabit ng kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ti Espiritu ti Paskwa at dako mga kadatayo. Agyaman tayo, ti Apo nga iso ti poon, ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem, iti baet tin tayo panang rambak, iti naisang sangayan nga aldaw tayo, Kristiyano, laglagipon tayo mat, ti salon at tayo, taday to ya panawen, ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo, ket mangipaay ti parikot, iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salon at tayo, tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kadwak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Asan na kaya si Julieta? Teka nga, baka nasa kusina naman siya. Naku, hindi para kumain. Julieta, ano bang meron dyan sa kitchen ng The Meat House? At sino ang mga kasama mo dyan? Nandito tayo ngayon sa kitchen ng The Meat House at kasama natin ngayon si Miss Vine. Ma'am, ano po yung lulutuin natin ngayon? Carbonara po. Bestseller po kasi natin. Pwede niyo po bang ipakita sa amin kung paano niyo hinahanda ang bestseller na carbonara? Okay. Ito po yung mga ingredients natin. Meron po tayong butter, pepper, salt, ham, mushroom, tapos yung pinakaano natin yung bacon. Tapos syempre meron din tayong side garlic bread. Tapos yung Nestle cream. Yan po. Ilang oras po yung paghahanda sa carbonara?
It takes 15 to 20 minutes po para po sa few orders. Gamay nyo na po ba yung paggawa ng ganito? Yes po. Ngayon, ipapakita nila sa atin ang plating ng kanilang carbonara. Ma'am Vine, ano po ba yung dapat inuuna dito? Yung sa plating, mauna yung noodles, tapos yung sa sauce, tapos cheese, tapos yung sa bacon top, on top. Simple lang siya, pero yummy. Ayun. Tapos, bacon. Tapos yung bacon po. Lastly, yung garlic bread. So ito po good for? Good for 1 to 2 actually. Ito na po ang ating carbonara. Tara, trip na tayo. Ready na ang carbonara. Serve! Kasama naman po natin ngayon si Sir Jay. At ano po ang hinahanda niyo para sa amin, sir? Ngayon, ang i-ready ko na dish is premium cut. Ito siya. Yung premium cut, niluluto siya ng 4 minutes para sa medium rare. Pag super well done naman is mga 6 minutes. Pero may magluluto tayo ng medium rare in 4 minutes lang. Sir, ano po ba ang tawag dyan sa pinaglulutuan niyo? Ang tawag dito ay stone griller. Yung pinaka-stone niya, authentic lava rock siya talaga from US. May pinagkaiba po ba kung sa iba lulutuin yung ating meat? Kasi pag doon sa usually na ihawan talaga, yung ibang ihawan na ginagamit, medyo hindi maganda yung luto niya, parang dry, ganun. Iba yung lasa po. Yes, Ay, tsura. Hindi tulad nito, ano lang siya is, normal stone lang siya, kaya wala na siyang masyadong mga amoy-amoy na, diba? Kumbaga yung meat lang talaga yung malalasahan nito. Ano po ba yung perfect na kasama ng steak? Actually, ang kasama ng steak namin is rice. Pero depende sa nag-order kasi yung iba, nagpapa-change sila ng price. Kung diet ka, pwede mong papalitan ng price yung rice mo. Tapos may kasama siyang mixed veggies. Meron din rin po siyang kasamang ganito. Ayan, luto na po siya. Okay na po siya para i-serve. Nandito na tayo sa plating time at ipapakita sa atin ni Sir Jay kung paano gawin ang kanilang steak. Ito po yung pag-plate. May tanong lang po, no? Kayo lang po ba dito sa Abra yung may pinaglulutuan na gano'n? Yes po. 100% kami lang po yung may stone griller. Ilang serving po ang ganito kalaking meat? Kasi parang ang laki. Actually, ano po to, good for one lang po talaga to eh. Ayan. Pero kung siguro mag-partner kayo, pwede kayong per sharing niya lang. Ganito po talaga kalaki yung every serving nyo ng steak po? Yes po. Sir, eto po bang gravy nito, pwede po bang umulit yung mga customers? Actually po ma'am, pag nagdagdag po ng ladies, may add na po siya. Ito po yung beef premium cut, cooked in medium rare. Tara, food trip tayo. At habang nakikipagtsikahan si Julieta sa mga naggagalingang chef ng The Meat House, ituloy muna natin ang kwentuhan kay Lia.
yung mga tawag dito sa pag build ninyo dito, parang hindi siya yung talagang mga kahoy na mga parang still lang siya. Yes, still lang siya kasi I want it done, pinakamabilis. Kasi kung ikakahoy natin siya, mas madali din kasi mauulan na. Open air tayo. ganun. Yeah, oo. Oo. Yun yung isa sa mga advantage na yan. oo, Kasi oo. yung hangin talaga, Oo. marami siyang papasukan sa gubo. True. Yun. So, yun yung ano ng meat house. So, nag-isip pa ko ng kung anong kakaiba sa amin. So, eto na yun. Yung Place, steak. okay. Oo, aside, of course, we have the view already. Yeah, oo. Hindi naman pupunta lang ang mga tao dahil may view. Eh, di pupunta na lang sila para, okay, i-check and then take pictures, go. Oo. So, kailan yung food talaga na dapat kakaiba rin yung food? Oo, kakaiba din yung food. Ngayon dito sa Bangged, parang wala masyadong nag-aano sa steak. Okay. Oo. Eh, madali lang naman din siya. You get the good quality ng beef. Diba? Actually, hindi naman kailangan chef na talaga. Although, chef yung nagturo sa mga staff ko na magluto dito. Pero, pagka chef kasi kukunin natin, tataas yung price natin. Oo, kasi nga. Oo, kasi mahal yung bayad ni chef. Ngayon, ang ginawa ko, tinuruan na lang niya yung mga staff. Oo, para mabigay yung affordable na steak. Kasi we only have like, yung premium cut namin, 350 grams. Okay. That's 359. Okay. Yes. Oo. Kasi na-compute ko yun. Tumataas yung price sometimes sa sa Okay. bayad ni chef. So, yan. Grilled lang naman. Rare, medium rare, and well done. So, nakaya naman. Yun yung best seller talaga dito. Yes, steak. And niluluto namin siya through, stone grilled kami. Paano ka nagkaroon ng idea na gano'n? Kasi lagi naman ako kumakain sa mga restaurant. Okay. Ganyan. So, sa lahat ng mga pinuntahan ng mga restaurants, ano na, parang to take ideas from them. Yun. Oo. So, Yung Meat House mismo, bakit yun yung pangalan na naisip mo? Meat House kasi gusto ko nga, wala akong maisip. Simpleng menu ang gusto ko. Tapos, ayoko ng mga may talagang tagaluto kasi mahirap maghanap eh. Pagka kunwari, inalisan ka, paralyzed ka. Yes. Oo. So, bakit meat house? Sige na lang, puro meat na lang. Para madali din siyang i-serve, madali kumuha ng tao, and at the same time, walang may ayaw sa meat. Oh, pero wala talagang dito, veggies. Wala kaming veggies. Talaga wala. This is the meat house. Sometimes they ask us, parang they have veggies. Yeah. Meron kaming side dish. Okay. Oo. Pero wala kaming veggies. Hopefully soon. Bukas, aalamin natin kay Lia ang kanilang very affordable, very delicious, ngunit elegant looking na dishes na patok sa madlang people. Sama na rin natin ang kanilang line of coffee-based drinks.
Cherry Eagle, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Blas. I'd like to welcome you all in London City. Thank you to the President, Ricky Palum, for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Ipay ko di nabara kablao ko, iti daytoy a Paskwa, sa probinsya ak ito'y Lukosud. Sapay ko mga tibaet, iti paspasamak, ito'y a tiyempo, saglapen tayo ti bendisyon. Ken iti kinaragsak, ti panangrambak tayo, ti kapitasan, a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilyak, naragsak a Paskwa, ken nagasat ang barutawen tayo amin. Kaya anak ken kapsatyo, Bukal Boy Hernelia, hindi aman ako na Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Nga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. May isa kapatgan na tradisyon kada tayo at Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema, iti sa malubungan. Ngem, ada tayo lata, nakaisem, napnuan ayat. Adiam-yaman, kadagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawin. Awanen, ti kasamitan, kapanangrambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, mangiparik na iti ayat. Ken agyaman iti apo, iti basit ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. To'y kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti puso ani Grace, ken si bubukel a pamilya, yabrasami,
itinaragsak a Paskwa, kaya nakaptiya kuma abaro atawen kada tayo amin. Kakailyak dito'y galimuyod. Kabersahin kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Malam ti Martes, yun, ha? Ayun, natay manen, ya? At yung nga ron ngayon tayo manen, nga ron nagkakadwa iti na ito'y programa tayo. Programa ngayon tayo pag-relaxan tunggal malam Lunes, Saginggan at Biyernes. Programa na poluan, music and memories. May sa programa, pakidampukan na iti all-time favorite love songs of yesteryears. Well, sabi lang kumatanda kay Ngarunan, nadamutan ti radyo. Hopefully, adda kayo mutan nga naka-monitor. Akadwak kita iti DZTP, Radyo Tiradpas. Dennis Havilonal. Ito met DZTP, Digital TV, can YouTube. Joe Marie Habab. And of course, sa tulat ato'y piloto yun, pagayam yun itilangatang ken karagitilang langalang, your dear Manong June. So, iti oras tayon nga 1:33. Iti nga rin rugyan, ti program mo yung music and memories. Then to start with, ato'y yesterday, I heard the rain. Yesterday I heard the rain whispering your name, asking where you've gone. It fell softly from the clouds
all the silent crowds as I wandered on. Out of doorways, black umbrellas came to pursue me. Faceless people as they passed were looking through me. No one knew me. Yesterday I shut my eyes, face up to the skies, drinking in the rain. But your image still was there, floating in the air, brighter than a flame. Yesterday I saw a city full of shadows without pity, and I heard the steady rain whispering your name, whispering your Yesterday I saw a city full of shadows without pity, and I heard the steady rain whispering your name, whispering your name, whispering your name. Your kisses take me to Shangri-La. Each kiss is magic that makes my little world a Shangri-La. Spend your life with me in Shangri-La.
mistook for love. So take away the flowers that you gave me and send the kind that you remind me of. Paper roses, paper roses. Oh, how real those roses seem to be. But they're only imitation, like your imitation love for me. I thought that you would be a perfect lover. You seem so full of sweetness at the start, but like a big red rose that's made of paper, there isn't any sweetness in your heart. Paper roses, paper roses. Oh, how real those roses seem to be. But they're only imitation, like your imitation love for me. Like your imitation love Tinanong mo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal na pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasangbay ti baro atawon 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat ti umadda kada kayo, kasinta ragragsakan ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungan maysa iti umay manen atawon 2026. Manen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalakaken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. May the spirit of Christmas fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawadwad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Sama-sama,
kapit bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Siya ni Corazon Agusto, nagnaay ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Alos nga gapabol dito, ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos. Nangabak pa yun ti sinela, sir. Ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyan usaran da. Well, and thank you dituloy di programa tayo game Music and Memories. Oras tayo, nandapay 8 minutos kasangwanan ti alas 2 iti malem. Ay, kasangwanan ti amin. Nakablaw manan kadagiti medical frontliners. Sa di naman manan ti anyo, nyaman manan dagiti kaya ramidan kadagiti akan ito sa apelo kumatan na salun at kayo. Kanayon, tapno kanayon nga da mga iwan kadagiti pasyente nga da kadagiti balay pagagasan.
Basta mo na gati masaksakit, ganda pa lang ka na giti, papaimbag ka na giti pampalayda, apo, easy lang, umimbag ka ito man lang. Konting prayer pa. Basta na kita kapulisan tayo, kasuldaduan, nagiti OFWs, overseas Filipino workers, alasapal ko matatatalgad betad na sa adyograma nan, nagiti pamilyayo, nagiti mabatbati ka, nagiti babalay nga piman, mapampanawan, nagiti kasambahay, kumusta kaya amin na po. And of course, nagiti senior citizens, nagiti soon will be senior citizens, sabi ko mata na salud na tayamin, nawanti masaksakit, lipatan na ito itumtumaran nyo, inaldaw-aldaw. Ito yung panakairaman naman ito, 7 plus herbal capsule nga, masansanay kayo matan nga agtumtumar. Tapno maprotektaran na iti pagpagita yung manipod ka na iti nagdudu mga saksakit. Mapreventaran, masolusyonan na ito yung saksakit isimbrak iti pagpagi. 7 plus herbal capsule na kay pamaysaan na iti 8 herbal plant extracts. Ito na kita'y traditional medicinal plants nga inususaran na iti nagkauna nga mga gas. Proven effective. So nga inaprubaran mo iti Food and Drug Administration. Lipatan nga tumarti naldawal-dawa po tapno iti kastakit protektado tayo ang kanayo, protektado ang ating katawan at garantisado ang ating kalusugan. Nadani promo tayo apo iti 7 plus herbal capsule, promo date na ito December 15 to January 3 hanyong ibulbul lang nagikatan nyo iti 7 plus herbal capsule apo tumabalin nyo ang usaran dito nga redeem na kita'y papremyo na. Talong empty blisters na dyan nagikatan nyo apo, talong nga dayay. May sukat nyo iti may isang sachet nga 7 coffee. Kape, talo kontra may isa. 3 empty blisters, free 1 sachet 7 coffee. Karagiti kwata no iti kastakit patas ti labanan niya. Nagitay barong mapanggamata nga wanti na urnong na kahit nang i-avail na ito yung promo pagkakataon no napandagim matang iti 7 plus herbal capsule. Talong blisters. Ampay nga na kiskisayan mabalin nyo isukat iti libreng sachet nga 7 plus herbal 7 coffee. Ayun. May samot niya. Alangan nga no gimatang kayo, ibusin nyo na yay. Sige, datap no makaala kayo iti may isang sachet nga kape. Mabalin na po no kas pangarigan di agdadamo kayo no barong tumtumar iti kahit apang kay gimatang talong empty blisters talong hanga empty 3 blisters tinagatang nyo isukat yun ngayon sigida iti may isang kape gamno again adapay may isang box no dahil tinagatang nyo hindi na po may isang box free 1 bottle 7 herbal oil. Sa akin to dawatin di stabyo. Pirmaan nyo di jay para iti raffle draw. Iti kada Lunes. Mangrugi into no January mangrugi into no December 22. Lunes di po. Ada mga bak nga upat. Jay, kada Lunes to na ita. January 22 plus 7 to 29. Naging gana January 3 na ito yung promo to yapo. Ada mga bak nga upat di raffle draw nga di ay. Kanya nga iti premyo na kung na yung di raffle draw. Secret, kung na naman na. Adan to kano na si siya at nga ma-TED-to. Kaya kita yung mga bak iti raffle draw. So di yapo. 7 plus herbal capsule. 7 herbal coffee, 7 herbal oil.
Okay, di oras na yun, 1:58 kagayem. Ito nga rin na may isang love quote tayo mo dem. Kuna na, manipod ka ni, anda na yung tayo. Who. Peter Ustinov. Yan. Peter Ustinov, may isang British actor. Ken humanitarian. Ayun. Na love is an act of endless forgiveness. I love quote now. Love is an act of endless forgiveness. A tender look which becomes a habit. Di ayat. Ito sa ugali akanayon mamakawan. May malasin kadagiti mata. Ganaanos. Panang perreng mo agbalin nga ugali, agbalin nga pakaugalyan. Yan. Love is an act of endless forgiveness, a tender look which becomes a habit. Manipod ken ni Peter Ustinov, British actor and humanitarian. And so, natangarutin mo lang love quote kagayam dito palang programa tayo. Music and memories. So I sing you to sleep after the loving with a song I just wrote yesterday. And I hope you can hear what the words and the music have to say. It's so hard to explain everything that I'm feeling face to face. I just seem to go dry. But I love you so much that the sound of your voice can get me high. Thanks for taking me on a one-way trip to the sun. And thanks for turning me into a song. So I sing you to sleep after the loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying anything new. Oh, but after the loving, I'm still in love with you. So I sing you to sleep after the loving. I brush back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying anything new. The loving, I'm still in love with you. Yes, after the loving, I'm still in love with you.
found somebody new. But that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I have for you. Guess I could find somebody too. But I don't want no one but you. How could you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want her love much more than mine. 'Cause I'll just say we've never met if I'm that easy to forget. Guess I could find somebody new. But I don't want no one but you. I couldn't leave without regret. You're not that easy to forget. Before you leave, be sure you find you want her love much more than mine. 'Cause I'll just say we've never met if I'm that easy to forget. Ti Espiritu ti Paskwa at dako mga kadatayo. Agyaman tayo, ti Apo nga iso ti poon, ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem, iti baet tin tayo panang rambak, iti naisang sangayan nga aldaw tayo, Kristiyano. Laglagipon tayo mat, ti salon at tayo. Taday to ya panawen, ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo, ket mangipaay ti parikot, iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salon at tayo, tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan.
To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman ak kada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos ti agngina. Yabrasak man ti naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma ta ti mensahe ti Apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod, pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan. Iti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtag. So tender, oy. My heart adore you, my soul surrender. I'd spend a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time has come at last. It's now or never. Come hold me tight. Uy, uy, hanan, baka walang na makadiskubre. Okay, di oras na yan kagiyem sa kapulaga dua kalpasan te alas 2 siti malem. At yung mga na ikablawan ng itag birthday te tangal daw, December 16. Ay, aking inaanak, laki na, 10 years old na siya. Krisa May, Zia Antalan, di tanay waik daya, si Syudad Tikandon. Happy birthday, Iha. Ay, na dyan ma-abroad na ito. Ni Twinkle Munda, happy birthday, Iha. Iha mo, Chelsea Garnase. Linlin Manzano. Ni Albert Galima. Jason Eliorin, di ba? Nag-birthday man iti ito yan. Nag-party ka nga rod man ang tikaldingan. Kaya dumapay nag-birthday tangal daw. Happy birthday. Nagiti nag-birthday di kalman. Niya po chairman ti Tamurong UCCP Church Council ni Chairman Reynold Gacula. Belated kapsat. Kasama ni Ma'am Ading Doris Gallardo, hindi kalman niya, belated. Ni Ruding Resurrection, nagayem.
Anyatin sa ganang medical man, ala ke belated kasama kini Manny Balino. Kina-kina dumapay ng celebrar na niya madagiting kay laglagi pa na celebrar ng tangal daw. Happy celebration! Alati apo tedang mang tarabay, mang ipaay, kina-kina blessing kan nananay asalon at syupay. Brenda, ganyaman lo gaboy. Dito lang ikan segundo. Kumusta kayo, mat? Oh, mailiw da. Mailiw pa pati ni Rudy iyong antalan. Ano sa napipimon na jay YouTube na. Natamutan nakadangag ni Ruben Galien. Kasama ka ni Lani and family. Louie Kenela, Valentino Ramos, dito Manila. Johnny John Dolormente and family, iti Poseidon Bike Shop, Allah. Agdudupudo pa, nagdudupudo. Radyo ken Poseidon. Radyo ken YouTube. Ipag monitoran na tanya. Alam, kumusta kayo mo dito na Susan's Eatery and Bulaluhan dito Santa Lucia, Ilocos Sur. Long time no hear, kung nadakat. At to yan, ya. Damo lang tayo radyo tayon. Okay, nyapay. At yung araw din, may sapay love quote tayo tamalam. Itintay pa nagtultuloy, kung na True love stories. Daw, ipos na. True love stories never have endings. Nagitipudpud no kanong love stories, no pakasaritaan, may papankan ayat. No, dahil tagitagitipud no, kat awan paggibusan na. They never have endings. So, dito ang karoon kagayam, di may samanan nga love quote tayo tamalam. Dito pa lang programa tayo, Music and Memories. Frank Sinatra. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Tell me,
Mr. Love? Will I find him tomorrow? Do your best, Mr. Love. I'll be waiting till then. Don't you know, Mr. Love, I can't take all this sorrow. So if you have the time, you'll be mine once again. Please, 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 Mr. Love, where is the boy that I'm dreaming of? Please, 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 Mr. Love, bring him back home to me. Yesterday was so fine, with him walking beside me, and he said he'd be mine till the day we both died. But he left me last night, and my heart broke inside me. I was feeling so sad that I broke down and cried. Please, 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 Mr. Love, where is the boy that I'm dreaming of? Please, 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 Mr. Love, bring him back home to me. Do 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 do. Say you'll help me tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees. Help me please, Mr. Love. La 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 la, please, 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 Mr. Love, where is that boy that I'm dreaming of? Please, 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 Mr. Love, bring him back home to me. 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 The boat rides we would take, the moonlight on the lake, the way we danced and sang our favorite song, the things we did last summer, I'll remember all winter long. The beaches and the fun, the teddy bears we won, the bell I rang to prove that I was strong, the things we did last summer, I'll remember all winter long. The early morning hikes, the rented motorbikes, the lunches that we used to pack. We never could explain that sudden summer rain, the looks we got when we got back. Now summer's come and gone, but still our love goes on. The falling leaves won't prove us to be wrong. The things we did last summer, I'll remember all winter long. I'll remember
Itibaed dagiti adu a panubok, riribok ken kalamidad, adtoy tay lata na tulnog a Kristiyano, amang rambak iti kadaklan a pasken tayo, iti Paskwa. Amok nga uray pay adu dagiti sinagaba tayo, ngem agtalina tayo lata akas maysa a parswa, nga agyaman ken mangipaay lata ti ayat ti pada tayo a tao. Kablaawan kayo nga rod, iti daytoy agundaway, iti naragsak a Paskwa ken nagasat a baro tawen. Sa grapen tayo, iti bendisyon ti Apo, ken agrago tayo, tay ayaten na tayo. To'y kumagkablao kada kayo, Bukal Faina, Zaragoza Delgado, ti Espiritu ti Paskwa adda kuma kadatayo. Agyaman tayo ti Apo nga isu ti puon ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panangrambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo met ti salunat tayo. Taday to ya panawen ti adu ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salunat tayo. Tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo
tapno umayda ta isupay ang pang sapulan. Dati kahit nga saon dagitoy ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayatan na ken ibongan na. No dagitoy ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagito makikita dito dragon kas kada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kas kada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Okay, subilan natin programa niyo alas 2:33. Kablaman kini Imelda Ortiz na bayag damat nga nagururay niya. Kasama kini Frankie Almirol dita Lusong Norte, Bangar. Ni Imelda datanay Central West 3. Kumusta kaya amin dita po? Ni Mina Ladi. Ken ni Mang Orling, ken Mang Mila Ortiz, dita barangay, dita Balawan, kung nakidi niya. Kasama, kumusta kayo dita Kuroy, Santol La Union, Valdez family. Flor Almirol Romero, dita barangay Saragosa, Baknotan. Kasama dagiti amin nga Almirol family. Dani, Jason, ken ni Mikaela.
Well, ito nga rin, may sama na yan nga love quote tayo ita malem. The author na awan. Kuna na, to be brave is to love someone unconditionally without expecting anything in return. Ulitin tayo, baka nagsursura. To be brave is to love someone unconditionally without expecting anything in return. Tapno makunang naturad ka. Ayatem ayatem. Ngawan ti kondisyon na, awan ti ekspektaram nga kasukat na. Awan kondisyon na, awan namnamaem kasukat na. Alright. Dito nga ron, ti may sama na nga love quote, gagayem. Dito ba lang programa tayo, Music and Memories. Johnny Mathis, A Certain Smile. A certain smile, a certain face can lead an unsuspecting heart on a merry chase. A fleeting glance can say so many lovely things. Suddenly you know why my heart sings. You love a while, and when love goes, you try to hide the tears inside with a cheerful pose. But in the hush of night, exactly like a bittersweet refrain, comes that certain smile to haunt your heart again. But in the hush of night, exactly like a bittersweet refrain, comes that certain smile to haunt your heart again.
and always be as you are with me tonight. Think it over and be sure. Please don't answer till you do. When you promise all those things to me, then I'll give my heart to you. And will you sigh with me when I'm sad? Smile with me when I'm glad, and always be as you are with me tonight. Think it over and be sure. Please don't answer till you do. When you promise all those things to me, then I'll give my heart to you. The day that I went away to the rolling sea, I knew she was crying teardrops of love for me. And then, as the nights went by, I yearned for her love. I found a warmness so near from a white dove. Take a message, I'm lonely, oh little white dove. Go and tell her there's no one, only her love. Vuela paloma blanca, dile a mi vida que pronto nos veremos, mi consentida. Take a message, I'm lonely, oh little white dove. Go and tell her there's no one, only her love. Vuela paloma blanca, dile a mi vida que pronto nos veremos, mi consentida. Una-unay, mangkablawa kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City.
Kayat ko ited kanyayo apo, iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. Katay kabilit po dyan opisina, panamig in coordination BSWD, handa ma-delay dyan ito, so ang yung rayo ka na jaya, basta no, that time ito yun. Sa Rajaya. Nagito'y luglugan na mabalik ko papanan, so pati schedule ko sa gatuyang pagka. Dakkel unay nga panagyamyaman kini Apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito'y tayo nga makita no kas anumat kinailibtak ken kinasiglat ken kinalaing nang kas leader iti segundo distrito. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pabindisyon, iso kumati adda nga ipaay natin sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa intako pa ng silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina ket matagot-tagot ako amin nakyang o nan ilit ako ay San Emilio. Kami po tinagan LGU officials and employees ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakalyak. Iili tayo nga banayoyo, pinakagsak nga Paskwa, kinagasat at barumatawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden ket mayan nato ti inna pagayatan.
To'y anak ken kabsatyo nga kumabkablaaw. To'y napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Wala. Kita tayo, naka-congressman tayo, kastoy, kalain na. Dito'y suyo kat iso dati ti payout ti distribution ti cash assistance ng kaput ti DSWD AX. So nung dati nga distribution para di kiti kaputan dati Typhoon Egay, so aming nga victims si Typhoon Egay. Di naperjat ti Balbalayda. Ada di total damage, adamot partial. Taman naka-monitor Lita Gumintong dito sa Salcedo, Ilocos Sur. Ni Edith Eugenio. Taterminio Bello. We are back. Ada kamatan yung dingdingaga niya. Radyo, of course. Ito muna kanuna, tadaal di radyo nan. Manan. Baro di radyo na niya. Alasapal ako mata. Kanayon kayong nasa lunat niya. Tultuloy lata tumariti Pito-Pito Plus Herbal Capsule. As kaniyang Kalbining. Kalbining Roldan. Ya, di na amgid. Kumusta kayo ta? Sama kini Bong. Nalilipatan diya talong blisters ti Pito-Pito Plus Herbal Capsule. May malinyo isukat iti may isang Pito-Pito Herbal coffee, kape, yan. Nagitay kagagatang da, ay masapol mat ke ibusin nyo ko mga mahana, no? Kagagatang yung talo, isukat yung insigi di kape, yan. Pito-Pito Herbal Coffee, yan. Nagiti box nga nagyanan na lang itang food supplement, Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Mabalin nyo isukat mo iti herbal oil. Ya? Hingga na January 3, dahil tabo. Nga promo na ito Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Ganto ba di ay paraffle na po? Dumawat kayo iti stub. Tamdo pirmaan nyo di jay. Every Monday, ada mga bak. Pat 4 ginga na January 3 every Monday neta. Okay, ito yung araw na may sapang love quote tayo itang malam ko na. Rejection does not mean you are unlovable. It just means that you put so much value on the opinion of a person who should not even be part of your world. Nulaksidan na ka, saan na ka makayat, saan na kayat nga sa uwan, nga haan kan nga kay ayaw nga ipatag. Apay kung mga ikamp, importansya, di opinyon, di may isang tao, saan mat nga paset, tibiyag mo. Bibiyang na kuman. It doesn't mean, your rejection doesn't mean that you are unlovable. Okay? Another love quote again, din kayo nangagan, dito programa na Music and Memories. Together again, my tears have stopped
the key to my heart. You hold in your hand, and nothing else matters, 'cause we're together again. Together again. The gray skies are gone. You're back in my arms. Now where you gone? The love that we knew is living again, and nothing else matters, 'cause we're together again. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do, and you'll find happiness without an end, if only you'll pretend. Remember, anyone can dream, and nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find a love you can share, one you can call all your own. Just close your eyes, she'll be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, pretend you're happy when you're blue. You'll be pretending just like me. It isn't
and you'll find happiness without an end. If only you When it's springtime in the Rockies, I'll be coming back to you, little sweetheart of the mountains, with your bonny eyes of blue. Once again I'll say I love you, while the birds sing all the day. When it's springtime in the Rockies far away, the twilight shadows deepen into night, dear. The city lights are gleaming o'er the snow. I sit alone beside a cheery fire, dear. I'm dreaming dreams from out the long ago. I fancy that it's springtime in the mountains. The flowers with their colors are aflame, and every day I hear you softly saying, I'll wait until the springtime comes again. When it's springtime in the Rockies, I'll be coming back to you, little sweetheart of the mountains, with your bonny eyes of blue. Once again I'll say I love you, while the birds sing all the day. When it's springtime in the Rockies far away. Tinanong mo akabsatyo kin Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasangbay ti baro atawon 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat ti umadda kada kayo, kasin ti ragragsaken ti Paskwa 2025. Ken pastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa iti umay manen atawon 2026. Manen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all.
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagitoy ang tutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Ti Espiritu ti Paskwa at dako mga kadatayo. Agyaman tayo ti Apo nga iso ti poon ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panangrambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo mat ti salon at tayo. Tadayto ya panawen ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salon at tayo. Tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Morning, pasayat programa tayo kagayem at yung arun maten ti maudi nga love ko tayo itamalem. Uy, kuna na don't cry when the sun leaves. Your tears might make it hard for you to see the stars. San mo nga sangitan ti ililinag ti init. Talangdan to dagiti agarubos salwa kada kita matam. Ket narigat munto na makita rimat dagiti bitwen. Malingdan ya. Amo pala tumpar tulat tatay lawag sika. Tay agsapa sa mga sangitan tay lilinag ti init. Tamangan
Tagarubos nga luam. Lingdan nanto dagita matam ket di munto pulos makita. Rimat dagiti bituin. Oh. Oh, right. Netang karon kagayam ti may samanan nga Love Quote, mao din ang Love Quote nga dito'y program mo tayo, Music and Memories. Willie Nelson, Pretty Paper. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write I love you. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Crowded streets, busy feet hustle by him. Downtown shoppers, Christmas is nigh, and there he sits all alone on the sidewalk, hoping that you won't pass him by. Should you stop? Better not. Much too busy. You better hurry. My, how time does fly. And in the distance, the ringing of laughter. And in the midst of the laughter, he cries. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write I love you. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write I love you. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Oh, pretty paper, pretty ribbons of blue. All alone, here am I, so lonely I could cry, 'cause I'm longing to hold you again. Missing you is all I do. I dream the whole day through how I'm longing to hold you again. The world is cold, the world is gray.
You took the sunshine away. You'll never know how empty my arms have been, till once more you're close to me, as close as we can be. I'll be longing to hold you again. The world is cold, the world is gray. You took the sunshine away. You'll never know how empty my arms have been, till once more you're close to me, as close as we can be. I'll be longing to hold you again. I'll be longing to hold you again. I'm only human. I'm just a man. Help me to believe in what I can be and all that I am, and show me the stairway that I have to climb. And Lord, for my sake, teach me to take one day at a time, one day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. So for my sake, teach me to take one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you look in below, it's worse now than then. Pushing and shoving, crowding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time, one day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. So for my sake, teach me to take one day at a time. Yes, for just my sake, teach me to take one day at a time. I'll have a blue
without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue heartaches start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue heartaches start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. Have I told you lately that I love you? Could I tell you once again somehow? Have I told with all my heart and soul how I adore you? Well, darling, I'm telling you now. This heart would break in two if you refuse me. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Well, darling, I'm telling you now. Have I told you lately when I'm sleeping? Every dream I dream is you somehow. Have I told you I'd like to share my love forever? Well, darling, I'm
Well, darling, I'm telling Well, finish manen. Allah. Kalpas manen di programa di OGM. Thank you. Agyawan naman natin kayo panarabay sa apelo kumata na liwliwada kay manen uray kaskasan uray apag kanito lang. Ala ke intun bigat tikas ni malang oras agsublit programa tayo sa apelo kumata agsubli kay tumet manen. Well, kadwa karon di DCTP Radio Tiradpas sa pumakadapan samantala ni Hepe Ruel Laranang ken ni Dennis Sevillunar. Ken iti met DCTP Digital TV ken YouTube Joe Marie Habab. And of course, at di manan na pumapakadapan samantala met na iti piloto yo. Pagayam yo iti tangatang ken kadagadilang langalang your dear Manong June. Nagalalwa tayong kanayon, please keep safe everyone. Kanayon tayong karkararag iti apo, yaman karagiti bendisyon, ngayon na ipapakay kada tayo itinaldawaldaw. Di pa nakapili tayo nga mabenbendisyonan, kyan ti panagbalin tayo mga bendisyon mo na blessing kada kita doon mga tao. Well, enjoy the rest of the day. Padaanan ni Nick Barroga. Bye-bye. Paay ko di nabara kablao ko iti daytoy a Paskwa sa probinsya ak ditoy Ilocos. Sapay ko mata ti baet iti paspasamak iti a tiempo saglapen tayo ti bendisyon. Ken iti kinaragsak ti panangrambak tayo ti kapitasan a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilya naragsak a Paskwa ken nagasat a barutawen tayo amin. Kay anak ken kapsat yo Bukal Boy Hernelia giyaman akunay. Kita tayo, naka-congressman tayo, Kastoy, di Kalain na. Dito'y suyo kat iso dati ti payout ti distribution ti cash assistance ng kaput ti DSWD AX. So nung dati nga distribution para di kiti kaputan dati Typhoon Egay, so aming nga victims si Typhoon Egay. Di naperjat ti Balbalayda. Ada di total damage, adamot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda, so dati ti maawat da nga assistance nga gapu ti DSWD. Spirit of Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year.
Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Yabrasak man ti naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma ta ti mensahe ti Apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Tiradpas, Tanawag. Okay, naimbag nga malantay man ang gagayem. Naragsak to inamutoy biyang nga kanayon. Agsipot ta dadanggay tayo manan. Iti tangatang babaan iti dahito programa tayo. Tiradpas Tanawag.
tapno ti kasta, ket mga ganyo dagitay bambanag nga araramid apo itinaglipbot tayo. Ken of course niya, programa nga na mangipaay ti naimpuswan, napinta sa serbisyo publiko, mga purhir kan mga kabel iti solusyon ken suhestyon dagiti issues nga daduma ken mga padayaw dagiti napintas apo tarabid na ken mang kondinarmat apo kadagiti intrikillo iti arabid na. Ayan. Ken of course pagangganyo apo dagiti nagduduma nga damdamag manipod iti Region 1. Binukal po tipat nga probinsya ti Pangasinan, probinsya ti La Union, probinsya ti Ilocos Sur, ken probinsya ti Ilocos Norte. At dapat sagpaminsan, matanawagan tayo, manipod iti sabali nga region. Karunan nan dagiti napintas nga damdamag, proyekto kan dadumapay nga programa. Iti gobyerno. And of course, dati programa tayo kita, surutan talatapo na di taray, ti program flow na. Kahit iso apo ti opening music, yan ti opening remarks, babaan ti maysa nga sunata, ikantay man tinapulwang nga sika. Oy, dahil taban na po palaang. Tunggal karayam ti sipnge si kabyag ko iti ururaye ti kadam titoy denna ket ragsak daytoy kaungka kasabong nga inggit santa kasman langit arni matriman pitik day ti puso in karignain kas kantalat samit adengge wen biag ko'y ayaten ka sikat mang arpuso ken liwliwa sikat bitwen nga inggit ranyag na amang silang daytoy dana. Sabong nga inggit santa kasman langit arumi matriman pitik day ti puso ken karignain kas kanta na samit adengge wen biag ko'y ayaten ka sikat pang arpuso ken liwliwa sikat bitwen nga inggit ranyag na amang silnag daytoy dana wen biag ko'y ayaten ka sikat pang arpuso ken liwliwa sikat bitwen nga inggit ranyag na amang silnag daytoy dana wen biag ko'y ayaten ka sikat pang arpuso ken liwliwa
Wanda ti mangselnag ti danana. Anya apo ti pangyayarigan tayo. Dahil tayo nga banag. Kitaan tayo to apo. Kalpasamampay dagito yung palagip. Tayo ita kakailyak ti Ilia Santa Lucia adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisen kayo tapno makipagrambak kadagiti adu a Pasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesu Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesu Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balansay. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. May sa kapatgan at tradisyon kada tayo at Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan nga selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, manang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema, iti sangalubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnoan ayat. Agyam-yaman, karagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawen. Awanen, ti kasamitan, kapanang rambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, iti mangiparik na, iti ayat. Ken, agyaman iti apo, iti basit, ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. To'y kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti puso ani Grace, ken si bubukel a pamilya, yabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma, a baro atawen kada tayo. Amen.
Pinanumuha kabsatyo kin Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal na pamilya, kahit adto'y manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, kaniti sasangbay ti baro atawin 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat yung madda kada kayo, kasi inte ragragsakan ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumunga maysa iti umay manen atawin 2026. Manen, to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Siya ni Corazon Augusto, nagnay ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos Sur. Halos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos. Nangabak pa yun ti sinela, sir. Ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyan usaran da nga sinuli di kat kapas. Yung tatanawang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, aggatang kami. Ti apok tito mga, nababalasang, na bakasyon, sir, agabulda. Makadano mo di Amerikan, kadahapan, ta adumot ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya ti gayet ti agorder, sir, nalakadala nga aramidin nun. Nagiti apok, sir, narasasarap pa idang nagdesignan. Sigurado ako, sir, nagtuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuhan, agla ko, nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak kay kaya kabaalan na supplyan nun, sir, agad ti susuke, ti order. Ta agon online dati ako, sir, kada dapatag-order di Amerikan. Wala daw ito magatangan. Kuyogan ta pa kaya kuyogan pa ni Congresswoman. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas. Okay, karo tuloy-tuloy po ti programa tayo Tirad Pas Tanawag. Idi kalman at dati natanawagan tayo nga may isa na pintas apo nga programa. Programa po kadagitay nagtatiripnong, dagitay barangay secretaries, iti 42 sa barangay, iti Ciudad Acandon. Dahil man po ti detalye na, kabiatan na naragsak amin na barangay secretaries iti Ciudad Acandon, Ilocos Sur iti Impatong Palda, a Christmas Celebration 2025, narabid mispo iti barangay Covered Court iti barangay Darapidap, Candon City, Ilocos Sur. Naragsak a pinasangbay dagiti barangay official nga indalwan apo ni punong barangay Ricardo Bogasto akas hosting party. Kabaytan na ti selebrasyon karaman ti presentasyon ti dagiti talo nga cluster. Cluster 1 iso ti poblasyon, cluster 2 isobot ti coastal barangay, ken cluster 3 isobot ti upland barangay. Tunggal cluster at dating presenter da at talento akas ti dance grouping kalpasan na naisarno ti raffle draw para kadagiti nagdudo mga prizes ken ti may katlo iso ti exchange gift nagbaling nga special
Asa sa ngaili cluster group iso ni Camden City DILG officer ni Sir Manny Manuel Padumagpi. Ado tigdi sagana nagserbi arasyon iti Christmas program apagay bilangan ti lechon ababoy kan dagiti na duma-duma ataron akas ti pansit kan na duma-duma putahe manipul iti karne ti baboy. May palagay pasakbay anang rugi iti program ket na arabid pa iti special meeting dagiti aming barangay secretary babaeng kini Madam Mayded Guzman. Iti interview kin kwa ti Radio Terpas kastiuman na po ti balikas kunti sarita ni punong barangay Ricardo Bucasto Jr. Ricardo Bucasto iti barangay Daripidap, Camden City, Ilocos Sur. Sagit ka barangayat dito yung barangay Darapida. Wala po dito yung barangay Darapida ket amutay mat nga isu iti the summer capital of the city of Camden. Ket adaptoy amin na po babaen iti panangi daulo di our visionary mayor Honorable Eric Darius Singson ket intay amin pagyamanan ta pinapintas na iti lugar tayo siyudad ti Camden kastamay iti barangay Darapida. When dati may panggap tadi kabaybayan tayo apo when adamat dagiti apo nga barangay Tanog tayo adamat ti Coast Guard iti barangay Darapida ket nakasagana kami apo nga mangkita iti anyaman nga napintas kapag sayaatan iti barangay Darapida nang nangruna iti igit ti baybay. Aken alwadan tayo ito lamgasita po, digiti umay nga beach goer tayo, kasi addaduwa nga ayan tinagiklugan iti pawikan, digiti turtle, ket adda dito ayan ti batog iti tumbleweed, ken batog apo iti dati swimming pool, tilaod na. So nga alwadan tayo ito labasita po. Ket may panggap met ti kalsada tayo. Ket damo dagiti barangay Tanod tayo mangkit kita ti traffic. Kastamet nga nakikoordinate ka po actually kalkalpas ti meeting mi kadagiti apong members iti Datoda iti barangay Darapida. So ti panagtitinulong at mangkita apo iti napintas nga anayas iti dalan kalsada iti barangay Darapida nang nangruna iti agpabagatan nagturong apo iti tumbleweed kastamet apo iti abagatan iti iti kwatayo aquarium iti siyudad ti Camden ket makita yo apo iti kinapintas na ket hangkayong madanagan sa ti barangay council ket adda nga nakaalalay uno man kita mo iti pagsayatan ti barangay Darapida pa po. When do iti ordinansa tayo apo. Number 1 ti kwati basura tayo apo. So nga pangasiyo iti tayo apo nga kabarangayan kanda kita isang sangaili bisita ngo may ti Darapida pa po. Pangasiyo dada kita basura tayo pagkaanan tayo. Lalo iti cellophane, plastic. Ket adda kita basuraan tayo apo, adda kita trash beam, taglawlaw iti igit ti baybay. Ket intay ko makitaan basit apo ti pagsayatan na. Ket damot apo may panggap dagiti stray animals tayo. Dagiti panggap ti aso ket damot inwaras mi apo nga kawar. Nagiwaras kami ti kawar ket dagiti dadumang aso ket nakaigalo dan apo. Adda dagiti sumagay sa nga kasla may galo da ngamin ka guwalada dahil iti problema kadagiti daddo mga aso gumuray no kasta kasarsarita mi apo dagiti apo nga kentaraken dagiti nga aso tapno ti kasta no mabalbalin may galot kumaamin tapno hanga pakalaan ti disgrasya apo. Wena po actually dito yan ti tumbleweed ito yan ti abagatan na. Ado iti kabarangayan tayo na po nga nang ipata-dermet iti dagiti paglakwan na napo. Ket open mapangkailata amin diay adamo di food court jay city food court apo nga mabalin tayo pagkatangan
Ken adu dagiti tiyanda apo along the road datoy darapida pa po. Ket iso dayay ti kwa may isang business nga napintas tata nga impaay datoy panagbalin nga tourist spot datoy barangay Darapida. Gaputa dakkel apo ti may tulong kadagiti kabarangayan nang nangruna kadagiti negosyo iti makan. Actually apo at the barangay ordinance tayo may panggapati datoy wabwab. Kata dagiti barangay tanod tayo apo. Kanda kami barangay official kata agmon-monitor kami apo. Kadagiti sumrek nga adawabwab na ngem adala tamot dayay sumrek apo aglalo ti 10 oras tarabi nga dagiti tanod tayo nga minmuten no daduma kas jay handa nga sigida nga makita. So nga dagiti kabarangayan tayo apo kita dagiti amo tayo nga dawabwab na kita kinasarita tayon. Ilang adda siguro nga may lawaan dagiti umaymet pumasyar dito barangay Darapida apo. May sa lastly po kapitan dati kadagita 24 hours nga naka-open di barati barangay Darapida nang naroon na kadagiti tourist spot tayo. Una po naka-open mo na to yung miso na lang terabiin. 10 oras terabi mga 10 o'clock apo, paspasyaran min ti igid ti baybay, ngay bagbagami ka dagiti beach goer tayo nga sumangat da na po, handa ko man nga agyan di ayan ti baywalk, taugali so ti pakalaan ti hanga nasayaat. So nga dayay ay breya day apo nga basta alas 10 iti rabii ket agpasyar dagiti barangay tanod tayo, dagiti barangay official, ken oray to yung motibyang. Paspasyaran mi dati igit ti kabaybayan tayo tapno ti kasta. Ket awan ko man apo iti adadjay pay nga agpasya-pasyar lagi nga oras. Ken may isa dati nga bulanen apo ken nesting season iti dagiti pawikan ket mabulabog da apo. Lukas jay so nga nung nagalas 10 karabi no mabalbalay na wan palubusan mi na apo ngagpagnapag na dito igit ti kabaybayan tayo apo. Po kapitan dati Christmas message mo para dati palugurante dito sa Darapida. When apo nga kalugaran dito sa Ciudad ti Candon nangruna kadagiti apo nga kabarangayan dito i barangay Darapida. Nadanon man apo iti tinawin nga selebrasyon iti panakayanak ti Mesias. Ket kadagitoy apo nga tiyempo ket napalalo iti ragragsak iti tunggal maysa. Tati manubot tayo ket mayanak manen nga iso ni Apo Jesus. Ket intay ko sarabwen nga si pupuso daytoy umay nga Christmas ket ti barangay Darapida ket madamatata Apo iti celebration ti federated secretaries iti Ciudad Candon ditoy nanumo nga cover court tayo tatangal daw. Ket naka-schedule mo tapo nga ag-celebrate iti senior citizen nga pakairamanan tinumuti biyang noong to December 20, 2025 apo. Ket timota Christmas ken year-end party ti barangay Darapida ket maaramid tumata apo no December 28, 2025. Ket sapay kuma tati apo ket sa mapanatay amin ikan iti pigsa sa lunat namang sarabo iti umaya Paskwa kastamit iti narungbo nga barutawen 2020. Thank you tapo. Ayon, dadi apo ti nangganyo nga ti hosting party iti naarabid apo nga Christmas party dagiti barangay secretaries iti Ciudad Candon ket mismo iti napintas ken dakkel nga nalawa nga covered court iti badakamat nga barangay Darapida Candon City Lucosor ket thank you ken ni apo punong barangay Ricardo Bogasto kay kastabatan ti special apo nga sangaili ni DILG officer iti Ciudad Candon di Sir Manuel Manny Dumagpi. Oras tayo na po 20 minutos kalpasan talas 4 subyekto kalpasan dagito ya pagamo. Tirad Pas, Tanawag. Kakailyak dito'y galimuyot.
abrasayan kayo iti daytoy nga Pasko. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Karkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon iti tunggal pagtaingan tapno marikna tayo ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Pasko kinagasat at tawen 2026 tayo amin. To'y anak kinkabsat yo, Mayor Jesse Balingsat. Guyod, kalimuyod. Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation. Another adventure. Una-unay, mangkablaw kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimaymaysa kada kayo iti daytoy nga selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dala to'y groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman ak kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agnina.
Tirad Pas, Tanawag. Okay, karon nagsabsablit. Apo tayo programa tayo. Kumusta kayo? Amin, amin. Uy. Pagpigpig sa tayo ba sila? Ayan. Anya dagatay na isaganan apo tamo tayo meten ti petsa ng ke 16 iti Disyembre. 9 days more to go. Ang kakadipay nakaisagana para ti datoy tradisyon tata kan na spirituan apo nga gatherings tayo iti tumunggal familia. Amangan no kadaragitay kastagundawan niya nga agur-uray iti agur-uray apo iti aggapo iti balasi iti tao nga suportada about the financial support iti may panggap iti panagsagana wano panakaramid apo ti Christmas program iti tunggal familia. Yon daye tagabin no sa ang kapay apo nakaisagana once in a year. Iti unag apo ti 25 days from December 25. Manulaan data. 6 days, o di ba? Then sa balin tulaang najay panang celebrar tayo iti New Year celebration gagayem kay kakapsat. When kumustaan tayo man nagiti barangay official nga talagang isuda apo iti daytay mang kongkontrol ken mangkitkita apo iti kasano ti apanda aramiden iti dayta nga panagsagana apo di ba dagiti kakasjay iti talagang kang runanda nga kitaenda ken may sapay datoy nga kitaenda iti linak kental na apo nga maramid ta kabayatan apo ti dayta adulat ta dagiti bambanag nga dumteng ken tumpar apo kabayatan iti selebrasyon iti nadakabak nga daytoy Christmas celebration for the year 2025. Sinno kadagitay sinno kadagitay akong sampay apo nga nakasagana. Siknan apo iti data kitaan tayo nga napintas ken dagitay nadadaan latta beteng aramiden anya dagitay programa nga aramiden ket dagitoy betitala of course nga napunduan iti barangay wono anya dagiti special nga naarabid iti dayta apo nga panaka celebrar wono panangisagana iti tumunggal maysa. Musta niya anya ti kangurnahan apo nga isagana tayo dayto ket dinakamak kumonan idikalman asa anak apo nga datay maumuma nga mangibagbaga masapul latta apo dagita daadda dagiti panakalipat tumaminsan tibay sa nga leader iti dagiti leaders iti tungkal familia ken household interi maliwayan dan sa da duma tagameng kastoy napampay ti sa baling lugar no sa dinno nga asik nan balagi ti kastagabanag ket isu ti rinanta na ti sa baling lugar inimbitar na umay kayunto ko na da nalagamag kamo kuma iti daji panangipaay na ti invitation babaan iti social media ngam face to face nga rubag nga datay ikumbidar na kayo tamas nabilbilag ngagpaisubot ano maminsan daji personal invitations nga aramiden apo ti maysa nga agimbitar para iti dayta nga banag o da kayo kasan mo matarabidin niya anak ko ang plate-platen nga mapaanan na. At dapat niyo gunguna na kita cellphone nakakasta. Anya to gunguna na tayo video call nga makunguna. Ngam at damot na kita daduma nga nabismas na pamati na bilbilag apo. Kaya personal apo nga panagparang na. Iti kasta ka nga papanan na nga datay kablaawan, awisen, tiriknana, buyuguyan na, babaan din panangpasyar na, ket double purpose, visiting, kasjay, ken, dajay mas napimpintas kanuno personal. Kabayatan na, dagiti pa dadubatay ko na anya apo iti nakasagana tata, anya titong palen tayo, nga isagan, nga ramiden, kasla dagiti may pagbabawal. May pagbabawal nga dagiti paputok ko firecracker, mano dagitay naganan dagitay bano dagitay bambanag nga apo nga
nga ipatungpal na. Ngamsakbay na po tayo itila dyan at ibang pa kalawatan tayo ti may sag update manipo di kini partner Ronald tanuan niya mo na tinatanawagan na manipo di area of responsibility at dan iti linya tayo ni partner Ronald. Partner Ronald, nembag balam, kumusta po? Kumusta partner iti natanawagan manipo iti area of responsibility? Go ahead with your report. Yes, thank you very much, partner Nick. Na balagi kipan na kayo sa angkat partner iti ito'y Christmas party iti provincial command. Kasi sadya'y Kapel Video Bulag Pantay Ilocosur tatay bigat. Nano sa dino kat dito'y nga imay na dito na dumadumang si UP ni amin namin na pag police station iti Ilocosur kan nakamatan naging opisyalis sa iti probinsya ano sa dino kat isipan abiyang ni Governor Jerry Tinton in bagin ni Mayor Jeremy Golart nga kapsat na iti Mayor Tigawayan nga nangtod iti mensahe na to tayo atot iti panangtablaw na iti Paskwa dagiti nakipagtabuno iti datoy nga Christmas program. Kan kasamatan iti biyang iti dagiti mayors aday tatay partner iti Mayor ti Ili Santa Lucia ni Mayor Simon Valdez nga ikomot iti nangitid iti daduma nga nagararagsakan na dagiti na raffle diday adun ti parapol nga in paida in nadumadumang raffle partner kat nakita tayo tatay ada ti talong nga refrigerator kan may isa nga e-bike kan washing machine kan nagduduma pay nga napagas kan daduma pay nga appliances nga dagito iti na raffle nga siyempre iti kadumot nagiti activity tayo partner kas kamang ti media medyo saan tayo nga nakapagbayag nga agapay lang sa tayo dagiti opisyales iti nadumadumang station iti kapulisan tayo. So no pay kasa naragsakan mo iti biyang ni Provincial Director Augusto Asuncion ang ito ti OIC tayo iti Provincial Command nga gapu iti kada tayo mo kada dagiti opisyalis sa probinsya kan nakasamutan na kada dagiti amin pampamilya dagiti nakitabunong kamang PNP. Kat sigon kentua na nga maitutuloy iti panangtod ti Provincial Command dato'y napintas nga panakatagidon sili nakita then katrutaan na partner kay panakay paay dagito'y rapulan iti kapuntan ti panang monitor iti linak kental na aglalo iti dati panawon ti Paskwa ken iti baro nga tawag kamayatan na partner sa bali pay adamag dato'y panaka isayang katan iti Balikotya Festival. Ito itong ti lehitimo nga nagan iti panagpiesta ti Ilia Santa Maria nga isot tinangadaptaran iti Sangkunyan Bayan kan iti lokal gobyerno daytoy utok kuno 1 taon 1 product nga Balikotya nga daytoy iratan iti naayaramidan iti ordinansa tapno iti kasta ket daytoy itong tinagan iti panagpiesta Paskas Festival iti Ilia Santa Maria. Dati pinparamag ni Mayor Michael Florendo, kabayatan si panakitong tayo gankuan na panag-update tayo mo kada dito activities di lokal gobyerno ti dito nga ili sigon iti amati ili nga datoy kat naaproparanan di Sangkunyan na bayan ken kasamutan nga adda dagiti pakontesta iti jingle ti Balikotya Festival nga isunto dito iti may award iti dito may nga panagpaskwa kuno panakay sa angkat iti Children's Festival mo partner nga maaramid to iti dati umay nga alal daw at sigon kon ni Mayor Michael Florendo nga iti angkat da nga rod iti panag contest at ano pa mo ken napili man tinala dagiti na wano dagiti nga napili da nga contestant iti jingle ti Balikotya Festival. Kat ayon baga nang dahito ito iti may sa kadagiti tangrunaan nga ramon iti panagpiesta nga rod kat panangi taluda iti produkto iti kaunatan nga iso dahito Balikotya ti Ili at Santa Maria partner.
Okay, Karonata, thank you so much sa partner Ronaldo. Kita partner, iti damag tayo manikontinuar para iti tanawag tirat pas, Ronaldo ko non tirat pas. Thank you so much sa partner Ronaldo. Kaya ti subyanan kayo doon pa at tipunan tayong tuma. May panggap apo iti pasat na palang iti barangay Darpidap no seknan apo ti cleanliness ng runano kapasam ti panagbisita tayo kalpasaman dagito yung palagay pa. Tanawag. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaay natin sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa intako pa ng silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina ket matagot-tagot ako amin nakyang o nan ilit ako ay San Emilio. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Na ito ay may tadtata di barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasalamat na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay datoy nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada kasapulan daw na datoy ta nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da. Manipot, tinagan til LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakailyak. Iili tayo nga banayuyo, tinaragsak nga Paskwa, kinagasat abarwa tawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden ket mayan nato ti inna pagayatan. Toy anak ken kabsatyo nga kumabkablaaw. Toy napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Wang. Init? Umuulan na naman? Init? Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Tayo ita, kakailyak ti Santa Lucia,
Adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu a Pasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan nga aldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw a panakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Iso Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayodan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Iso Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Yan, natuloy-tuloy ako tayo nga tirad pas tanawag. Tatay niya, sakbay nga nangidanon, nalawat ay ti signal ni parterunan. Dahil may pangkaban apo, kada iti nairanta. Inranta ti barangay nga pagdalusan. Kuno dati pagikabilan apo iti basura. Nga iti waste materials. O kang ronan apo iti nadakabak nga barangay darapidap. Oray pa idi, tatadag tayo talaga nga makapanunot mo't apo. O, idi, dahito yung Sabado de Luria nga narabid niya, nga beach day, o. Kita tunggal mapan nga grupo, at daan da apo iti, dahito balon sa nga ito pagikabilan da, wano at least oray no sako, may isang sako anya. Nutikas na kakwa, dahil panawan tayo pagpuistuan, akit na dalos, awan ti pagkunaan, tilaan kunala kayo, pera deres beros apo, jela ang kano aso iti agiwara,
nga kinagat na manipod iti nangalaan na ng pidutan na data. Idisunan to niyayan. At hanggang kading na makikita kadagitay tarakan tayo nga aso nga iwaran to taditan. Pigis-pigisan na to na di manipod iti na naamoy na ang langab na nga na imas sa kataraon inton datay kastan iwaran ng taon. Dahil pangidiswan na ni suntulatan. Panagkunak tatayo ka talaga nga dahil adaan mo iti suru-suru na seknan apo iti kalinisan. O nang nakaroon na tatak talaga nga dato'y kalinisan sa bagong Pilipinas kat saan apo nga dato'y kat agpatpatingga. Tuloy-tuloy apo dita unlimited. Data programa nga sungo na pintas. Kastawat na dato'y road clearing operation. O dagita kasta apo iti kwa. Katatay, na dyan na salaysay na ti kabayatan ti interview kay ni punong barangay, Ricardo Bucasto, nga kitaan da dayta, tanda ti ordinansa da bu dayta. Ano di man awan ti balo nyo, adda dayta nairanta, nga pagikabilang kadagitay rugit, nga makalpasang na-consume nyo datay nagatag nyo, na ikabil iti silupin, saan lang nga basta irmaraditan. Pidutong kiti. Tano kas pagarigan tanu intunon panawan tayo. Dahil ang lugar nga nangarabidan tayo apo dato'y ragragsak nga napili yung lugar awan iti makita nga naiwara. Malaksid deta, nakalpasang nga pinanawan yun no addan to mo ng dinteng, muna kita ubing, muna kita taray-taray sa jay, ket nagiwarada, akit hanyo mo tan apo nga pagkapasulan niya. No mabalbaling ka kasi niya, dahil jay arain nyo nga sako, ikanyo tinagan ti barangay yo. Pinunuyo dahil jay. Tanto kasla ebidensya, ba't ang inaramad tayo na jay? O alang nga mga iyawi bumulang na jay niya. Nga mabalim mo na yung iyawi, no, idagas mo ito kada kita'y traskan dita nga nakakabil iti igid iti kalsada. Dahil tapo ti may isang kapintasan na nga maramid. So nga dahil nga balikasa po nga kunana, nga saan da kuma nga adda iti nairanta nga may kabil ita nga pagikabilang kadagiti waste materials tayo. Ken may sapa na yun nandakapan niya unag peso niya napintas na to nga adda ti duwa nga pagititlogan ti pawikan. Agasin nyo rata ta may sarata nga awis dagitay naganan dagitay na tourist ti dagitay turista local wino foreigner nga foreign tourist wino local tourist ket no dahita pawikan ka may sansa nga dati makaawis rik na o ko local ore kala kanya mo nadama ko na data o hintay man di jata makita mambut na kasta nga addang matartarakeng nga dati ay aywanan da nga isu ti patpatigmaan da nga ingatan tayo ket adda iti data pawikan may sadata po nga tinakaman na ket participations tayo gamin data. Wang nga rinespeto ba po tinapanam nga lugar nga adda na kitay ordinansa da dyan, laglagipin nyo apo dita. Di numan ti dumano ng tayo nga lugar, laglagipin tayo apo dita nga adda iti ordinansa nga imapatwong paltimay sa nga lugar. Tamasansang adun dagitayin na dagitay agbisbisita, tabigbigan da po na pintas dita nga lugar, uy, pakaidayawan nyo. Kanayunan pa apo data ti ekonomyayo. Ta siyempre, numadumot na data, kasla ti data tourist patata, dito siya dadakandom, may proper tayo apo, iti barangay, derapid of karaman dita, so adda na parola paset na dita. Nga adda pa rin, adupay, nga mabuya, hangko pa kabisado, lagi nagnagan na rin, dagitay babaling nga pagpasyaran na dyan, at nansapa na rin, jakamo na dyan, tinagan na rin kabisado tupay. So dagita po, katungkol dato'y adda iti nakairantan ditan nga pagikabilan iti mapido tayo uno kalpasa nga iti waste materials tayo kat adda dita nga pangikabilan. Tatay ko na kon, depende mo kada kayo, provided no da kayo kat adda ti naitugo na, kit iyawid yung lang data nga pagrugitan tayo nga pangisakwan, kat idulin tayo doon, ipisok tayo to, kada kita balabsan tayo apo nga dagitoy traskan wonor ka dagitoy waste materials nya marunrunot kinsa ang marunot dagitoy
Nabali da jay bulungan ti da talaga nga numaornong mo dito kalpasan nga magangon dito kanay ag turn into soil wano that time nagnan ti organic fertilizer. Dagita apo ti napintas niya. Ken may sapay dato nadagama na pay. May panggap iti datoy panagpataray apo kadagiti lugan. Panagpataray ti lugan kangrunan na po dagiti motorsiklaw. Dagiti intri adati pasikat na nga padak. Pasikat na nga padak. Nangruna po kadagiti ubing na ubing. Nga dagiti kita talaga nga paborito da itirajay panang paborbor apo kadagiti motorsiklo na. At dati may salita nga dati pasat na apo iti datoy nya crossing kadatoy agturong iti barangay Talugtog ditan sa kanong at dadajay mapadlaw da nga no sa dinno ket pakaibwilwan nansa dajay agpataray ti motorsiklo nga agpalaod. Ta siyempre ngamin datoy nya dajag pakannawan unag pakanigin no aggapo ka iti laod nga agturong iti north direction. Sa ako pa lang dati ti barangay Larapida. Dajay kahit ko sawon dajay paglikwan dajay nagpakanigid no naggapo ka iti laod ken nagpakannawa no naggapo ka iti daya ang turong dayta apo ti barangay Talugtog ken nastabaten ti barangay Katerman. Duwa ti dalan na barangay Katerman ken do ti nagkadua nga barangay Tamurong first ken segundo. Isu nga napintas apo dayta dalan kita ken adda kitay kalpasan di adda kitay kurbaang agsarungo iti dadya niya o laglagipin nyo apo nila ngam kadagiti naking kapisado kaya siyempre amudan kaya adamot sa kitay signages di dyan nga ni awan sa nga makikita niya dati signages nga dita kata ahead kung na kumadi ka adda ti kurbaan kasla kadagiti national highway di ba dali makikita kasta nga sinyales apo tanno ti kasta kat ammom dagiti turungan na iti dayta nga lugar. Okay, karo 35 minutos kalpasan dalas 4 adupay kalpasan dagitoy nga palagi pa. Kadpas Tanawag. Ti Espiritu ti Paskwa adda ko mga kadatayo. Agyaman tayo ti Apo nga iso ti puon ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panang rambak iti naisang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo mat ti salunat tayo. Taday to ya panawen ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salunat tayo. Tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Ko di nabara kablaw ko iti daytoy a Paskwa sa probinsya ak ditoy Ilocos. Sapay ko mga ti baet iti paspasamak iti a tiempo saglapen tayo ti bendisyon ken iti kinaragsak ti panangrambak tayo ti kapintasan a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilya naragsak a Paskwa ken nagasat a barutawen tayo amin. Kay anak ken kapsat yo Buhal Boy Hernelia giyaman ako nay.
ama ti balbalay, kete kuma ako, ti asawa tayo. Ti original nga asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kaslan na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Tibaed dagiti adu a panubok, riribok ken kalamidad, adtoy tay lata na tulnog a Kristiyano, amang rambak iti kadaklan a Pasken tayo, iti Paskwa. Amok nga uray pay adu dagiti sinagaba tayo, ngem agtalina tayo lata akas maysa a parswa, nga agyaman ken mangipaay lata ti ayat ipada tayo a tao. Kablaawan kayo nga rod, iti daytoy agundaway, iti naragsak a Paskwa ken nagasat a baro tawen. Sa graben tayo, iti bendisyon ti Apo, ken agrag-o tayo, tay ayaten na tayo. To'y kumagkablao kada kayo, Bukal Faina, Zaragoza, Delgado, Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalo na no preservatives added kung na yay. How to cook kadalo yay, pagmaridit, pagbalinam ng chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubo makaison ati katulungat ti unig ti pamilya ko, makatulong dito yung para kanyak siya napinta sa launay. Sa nalagaan mo, ngayon ta, kayang-kaya mo ito, so kumakunak ito siya. Dati tableya, sir, ready to eat. Ipangan mo ito na po yun na niya. Natibig-big aramidam nga chocolate drink. Slakaten. Naimas nakirad ka sir. Wala natatay kita kasi agam tamakam ka kasi matitao nga gumayagala dihan ko nga maaramid de ipang ko dyan. Aging gana ti kabailak sir hanggang surrender. Ngayon, dagi anak ko, isa ti na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito Salcedo. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag. Tirad Pas, Tanawag.
Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tan Tirad Pass, Tanawag. Ayan, nada tayo na po ti maudi apaset na dati programa tayo nga tirad pas tanawaga. Ngem sakbay apo nga papinakada tayo niya, dati oras tayo na 47 talula minutosan. Kuno pa ta minutos apo sakbay tintay pa nagpapinakada. Datoy ibasak apo nga may isa nga pudno nga pasamak. Pasabak apo ti probinsya nga Pangasinan, may panggap man apo dati theft incident. At dati pag minna-minnaan tayo apo nga panagan-anad. Mo tayo magkaragay kasto gundaway. Adalat tapo karagay mangirim remedyo. Iti nasipgat nga wagas nga inda aramiden. Apo may panggap itireta. So may salatoy panagtakawan. Dahil yung thief incident kada pasabag talas 7:40. Iti na minsan nga balam iti bulat Disyembre. Dahil iti na-report iti police station alas 7:45. Iti natakabag ka pizza. Kaya dati responde alas 7:50. Iti sumot lang ka pizza. Napasabak dati alas 8:30 iti December 15. Iti may sa apo nga chartsa. Iti pasat na ti Kalasyaw, Pangasinan. Ti biktima apo kat agtawon ti 72 alalaki kan dati ti nasawaan kan dati ti residente ti Kalasyaw, Pangasinan. Ti suspek apo kat agtawon ti 50 may sapay apo nga babae nasawa may sa nga vendor kan dati ti residente ti Kabugaw, Ilocos Sur. Dati ti arestado. Itinisal ng investigasyon rubrubar nga dati biktima dati ti imatindar ti misa iti nasaw nga simbaan. Kalpasan na ti nagturong iti sangwanan ti altar para iti datoy sprinkling wano para kawaris iti holy water babaan iti padi. Iti data gundaway dati suspect nagturong iti likudan dati biktima ket innalan apo dati gold necklace dati biktima manipod apo iti tingnid na nga dati iti bata dati biktima ti insigida nga dati iti sinangon na tinamang na dati suspect iti posisyon na dati biktima apo ket dati iti naalanan dati iti patulong kadagiti adda sadyay concerned citizens. Lagi ti personal ti Kalasyaw MPS nagrespondi da insigida iti nadakabak ka ni-report katawada nga insidente. Dahil nga pang nagtakaw. Dato insidente kat la arabid apo iti unag iti simbaan nga dahil iti nagresulta iti panakaresto dato suspect. Naresto dato suspect at pakibilang nga matang nga naala dati na-recover dati jewelry nga inalan apo iti datoy biktima. Kasta apo niya oray pa'y no simbahan ta siyempre deta may sa nga saang napintas nga rabbit individual
kameng datan apo iti impyerno kuno makademonyo. Ket uray no simbaan, pulos ang saan ng respetuan data. Never apo nga inarabin dapay mismo iti unag ti kalpasampay ti misa. Isugayam nga antay nga may baga, nga dagiti amin apo nga presente iti data nga adda itunag. Dati ganyan basar lang apo iti dito niya, hangkong ibaga nga adda kadagiti dadumapay ka adda detang. Basar apo iti pasama ko na hangko pakapasulan na tayo. Ngam, dati lang makungunak, anad laang apo, ti kastaket awan apo iti tumpuar. Dati posible nga sinaruno na datoy, nga biktima iti data nga nasantuang misa. Okay, karon kakapsa tawanan ti nabati pa ng oras tayo ti dati agumdaway, pumakada karon kadwa ka po pumakada manipod ti technical control ti DCTP Radio Tiradpas ni Hepe Ruel Laranang, kastabot na po ti biyang ti DCTP Digital TV, ni partner Jomari Hababa. Toy mo ti biyang kung nagyaman na ka po ti anusyo ng tarabay, ni Baruga Babe na po.